Melajam Jisu Kristo ko amempa aroya ngo kapeja pa ngunu katon pina ba mi payar pacho saka mi odmi bikopa anuro pa asantali o goine pa ngunu ka es pastor talo apa mi saka mi odmi bila ngimi seloka pui mi luko do pa bikopa payar pacho halango luci seloka puyu ngunu ka takasan si Habakuk chapter 3 ok ngunu kakasa pujo scripture reading mala mabune ho Eka Bible में बुरो कोरा मलानो बेक्को बुतला सलोका पुई में dar pamasa. Habakuk ka potami ka kelio kakako slobuyo natampa jila do miodu indo heka miodu lorapa dot pehendo ache dogo de pamapa milinsuker henke corruption haludu ho ako nyami talbalo sula golusula mio mensula hala lit pehendo o hala kontma pa Khube ganda ke Israelites atami pala o raja tangka hu arla kumaline aya kumpaka ayama paka sangla ka yine molo mi pamila molo mi bobla murapa ingla khube ganda ingla o pinenun mi mkino ke a halaka mi odupa litpendo o Habakuk ka potami ka kenen kakako Habakuk ano handalam pa halayite mo o hengen halatre yite ho mo pin mi lubdo ne pin no sisihim kane ayama pa miodu ala do ho mama khabdo dogo tra de pama pa aro kapa dunya do agok tremiu ala munmi pabdo pakhindo la taludo no kapala dachia no hala kayala dachia hala pinila Habakuk la kalursunmi mun kapado Habakuk lurkula lala pin lubdo nunuka ayama ko pa ngononmi mkhintali dekhintali Nunu ko ayama nang akhino ke me mupela ki make singa ka beneng ke nunu ko ache milin sikar nunu mi ko ganda ke raja ta abla pabla nunu mi seb ke no bob ke no murapa bukino ke halaka nunu mi mo tapakula lala hoko da pinana ka nunu mi ngunu mugla ya ke mane ngoya ko henjela ya dusli klo hala mo Habakuk so hent pendo Habakuk mo confusion o ke clarity o handala mane o ke hendarit ku o fear o ke fate o buso ke henje mo int ku pendo hala lula kendo Habakuk ka ura o hang jaji ku matu kintu mo numero dokoda mo inside o lukhawaji ago hang jamo ke change kuma ura mo change doko mo henje mano ke henjerit ku handala mane o ke hendarit ku okora na tamba pe mo hala lilatana hala ngunu kakako chapter 3 mi porilio ano ayapasimi didar pa kapadoku chapter 3 mi kakako gohe ano didar paso ketalagdo simungunu kakasa gonkune pratna prayer gonyine vision kaname gohine testimony do seka hinge mun kakasa gonku mo ka pratna mana verses 1 okla 2 lo kakasa so Habakuk molute no jije sita myodu akhindoku hongun mi miwata pakendo judgment ache dokindo halapin ludo kora ke kora aner ke neka lunumi ngotalela yake mana ho jalo pa sita myodu asta jalo pa pin nongun mi hengo jayo ka mi pa se jalo pa ngun mi ka pa jayo ka hempajap ka homo kora ngunu mula ru sekindo ke halaka lunumi ngun kapado seka Habakuk ka prayer manasi simi biblical prayer perfect prayer halaludo simingunu jijepa koda ludo koda si honest prayer jijepa ka pratna mana ho ano henga khabodola desperate clips ka pratna mi manami ngun kapado ho sitam pratna manami ke pine lardun saka verse o kakako Habakuk pinimi ronye je lubdo no bilo na tampa mane no muti Israelites atami no yangula no pin hara mukhi ma bewa halalubdo Jije prayer mengunu muje kendo Jije sis ka myodu ada hum kane sisi myu sala dola lila do mudoyasi o corona bimare vinkula la sisi flag mala ne pe obje bimali no sita ada ngunu kristana da ano ngunu pratna makindo hente ngunu sis ka Habakuk ka luko pin no bilo hala mane achalo no sulomala mata taka halubdo langunu pratna mi mukhinda gonyine vision kanumi ngunu takasa Habakuk pratna mi mukulala pin mo mi vision ka khinte pehendo God mo mi reveal mala
Momi Emma jampa kapada pamon bitu sim ngono verses 3 to 15 ngun kapado. Emma o ka kapane anok daripa o lukola Israel gandami aima pa judgment mukhindo byoke a. O hala malanjiti seka vision si pinika answer hala tersim ngun talakendo. Pini mo luko do ne yampalido bilo nuna mutne ngo hala mutinya hala mutokunya hala mutonya hala luko do ne yando. Pinika ayapa ka focus mene Exodus molumi Moses ka myoduo Egypt okla hka siksum ganda kla ho ka claiming ho Jordan river mika repobunimi luko do ne yando. Pini so Emao vision o Habakuk mi helu do no yando no hejudokpo ngobi lo hala moto nyao ngo hka pinu nyao ngo yesio ko rebo gune yesmi katanya sachedo pakamane nun mi ka dagotango binu hala her meka alio ache ka bilio nun mi ka yangun pinu nya hala ka luko do no yanyido seka verses 13 la 15 o kakako ada mo linti mo nyorpiti mo sachete mo lumi tujete hala pinu mo ka tamo mi mo luko do no yando. Hong un gohinim takasa testimony. Si verse 16 ang un kaparokke. Testimony halakalunu Habakuk o mo accept mukla ke ngo taldok ke hokoda halakalunumi Habakuk lutu ke hokoda ngo nyanya padula kaya sikulo heka ayaman myodu ni ka khebe ganda ngun ka ganda me ka panim ngo kaya sikulo ngo kayala dula nuna makino kuno himi hayala du sikulo Habakuk kalunu ke ngo ne kalunu message mi receive mobyukke halaka Ludono yanlutte gonye nisi henje kula commitment bikula verse 17 or 18 ketola kadonu yet I will rejoice ke sitam yoru almulo akne stotka ke hojolo pango hempe tachkuke halaka Habakuk kalunumi unka kasa Habakuk lute sanu ai hi bikuma sajalopa angur ai geli kuma sajalopa ho ajio hang Dugotango limi kuma se jalopa asio meo se khapane jalopa ho jalopa ngopin nim henje talke o ngo hempio la nim henkalan duske hala mo so commitment bikula kamio Habakuk lutku ngun go hemi un so ala takawili belungku jije nunu sitamba ka myodu sitamba hala ayere akindo la chimpa bodola kapama panun henala duma pa hempio la dula kendopya Habakuk kaluko Hel myodu akindo asyai akendo ngunumi bobla mi ka ganda pala ago imkendo hojolo pango hempela pinmi hentila henjela dulya kendo la dulya tali halula kendo corona achimi lutinansa lockdown ka doko pa indo la ka sisi munata indolak mapa hayapila tradudo dogotango de pama patra dudo ingomugo henama pata dudo tonge uruo ke miusala heulatre henga khala dudo ho ano kosto pa aslatre baki asla kadon hospital to admit mukotola henga khala dudo heta myodu sita myodu tano pinimi yet I will rejoice mohem pela dula pinimi hentila dushi hala no lula kendo pya abu ye kristen ngunuka henju natandu halo rokoda Munuka pinesi ayamero ka pin hala awiya henyadu. Too many Christians have a God of the good times. Molu pinimi imi mibidu Hindu asandu nidana molu ku myodu ayatalina. Hojalo huka Christianata ayamane myodu alko pinimi bedu. Pinimi molu ayama hala molu aha Hindu pinima hal terong molu molu lutadu. Niko huka ayamero ka pin mino henje dokoda. Hono pin aya bin konti hala no mate hendo kora no Bible daka pin mino chimarangke hala ngolunando belungurong molo sano ai hilimaruke angur ai maruke rong molo ngunu endi elela mulyo yala liruke hang kapama ke dogo tango o achu ametra sekhapala ta liruke eta meodu ayamala no pin mi hatalya malo no pin mi henjela ya Dusya. Miu atangka awiyaka henkhane mistake ne halo dokoda. Henjela ho henemi molu henchinyam pamodo
faith and feelings. Faith la feeling ponsa se doke. Hebrew shota lo kota lagadoke. Kapaman mi ka henjenim ke faith haludne. Henje faith ayaman akan sa jalopa. Nga life o hang aya yukumas jalopa ngopin mi ka henje henkala ka dunu huke henje huke faith. Abakuka kami japaka luna. I will wait patiently. I will rejoice. Halaka luna mo hengai khala mo huka vision me kapabutola nuna likinon him chimpabutola mo hengai khala mo herula dutu hojalopa mo a pin das dan me mo kaluna me ngono change mlaya kiman hojalopa ngo hentina henjela ya dusli klola ka tamo me mo kapate hopa mo semilulate hopa kami japaka lulikunu aci ka anu sita coronavirus mita ayama paka anu dokan kensoke mudolo ka yes loka mujemwe kon dokan kensoke sunundonu sagoma pa sakan kensoke ayama ni myodu tre akan kensoke ayana tre dokan kenoke ngunmi ka punbo pin yanbo pin o Israelite soka Israelite atamika yanbo pin slo 21st century tre mo nuna bilomotne ramala kensoke henje dokoda hentin dokoda Bible ongun mi lokodoke Jesus is same today yesterday and forevermore mo bilona mati selo temalake noke ara temalake noke ailna ka myodo tehra makari makinoke hopin ka mushku mukindo ku halaka lunumi nunu kone telo tilad make himi akane sa habaku kiyampa yangunu ura ke change kula pin heka miod mi aknento ngunu henjela ya dushla nimi hentila ya dushla premala ya dushla halangunu hengusa sulongunu ponsa miodo indudo tonge ano hempe badudo tonge ano hengai kha achila health problem la tadudo kone ano kone future mi nuyu lisne sanela hente hengai khala tre khela tre dudo hojalopa habakuk ka henko heka miodu luko hekta miodu do kan kensoke ngunu henjela ya pin ko aditola ya dasa numuchi mujalopa pin ka henu pin ka lunu bible ka hemetolo ka don nun mi yansh ke lunu yankindo ke si ke sloka message ngunu henjela dusa hala a pin mla jam yankin cho payara pacho praise the lord hallelujah